rogendo. Umatokotero gugos. Togendango. Tora sorogendo. Kogenda igoro. Omenyo wabaya. Mogoko butambe. Timori kogenda mwate ba timori kogenda igoro. Pole Madam Jane. Pole. Aki hata kama tuko kwenye msiba huu, nimewasalimu katika jina la Yesu. Amjambo. Abana banyasaye mbuyamore ngakimwandigeliga mwampi mabororoiga mbuyamore. Kwa majina mimi naitwa Elijah Abebo, msaidizi wa gavana wetu Mheshimiwa Paul Simba Arati. Iko tintebetibute. Nimekuja hapa kwa sababu tatu. Kwanza, nimetumwa na Mheshimiwa Governor kuja kuleta pole yake katika familia hii. Igare ngare oteba ngoika na andi ngoika ngike ntebe pole ndente yanto masenke yiga. Abana banyasaye munango kwana gana nchembire ronde ekyagara mago koruna mumanyire myaka yonsi urarire. Linyari bali keumbu. Lakini nateba ngasengenjo Mheshimiwa Gavana Antoma nikuja hapa niseme pole kwa niaba yake. Nateba ngagoikangike mbatebi pole abantu bamintu borogongoro wabo machoke. Nonye mwateba bande baba Simbaja. Kabere Jairus amekuwa rafiki yangu kwa miaka mingi. Mimi hapo nyuma nilikuwa mwalimu. So Jairus is one man nimemjua kwa miaka mingi sana. Kwa hivyo Jairus nimekuja kusema pole. Tatu, Commissioner Jane tumekuwa na yeye pale kwenye board. Mimi nikiwa mwenyekiti wao mpaka mwezi wa 7. Kwa hivyo pia nimekuja kumwambia mwenzangu katika utumishi wa serikali kwamba pole. Elio modio asogoja na tente bya bantu ba minto bagaye gatendere. Inge serikali mbuyere na serikali ko imara. Igo ntomanyetenga biliyo Mheshimiwa Barisa kwana mbuyabire paradiso. Mumana chagwasaba teriko irageka. Igo mbuyana kwani teriko irageka nko monyorore ba kodire baria bono executive will make a decision. Number 2, amache kwatebire mbuyatore chipa buchabekiru bono sabu eteribuya. Elio mwari wate nyagitari nerete chibesa to kurigeria asini ni a component part of the money says chare korwa chikorwa hesabu yabeire. Iko tingere netibu ya Mheshimiwa serikali mbiyeri. Abantu bomonene iko natebire pole umate Jairus I didn't know ngana ebeka kuarenge naso mumugano umanyete bare ko baba gaka nabangire bamatukaya nkoremereri barenge buri. Abana abantu barenge bokwege no konene bagakinyo umwana oyo mobweka na hende mawo sebukire na hende bagakorera obukristo otogotenya sainga mbya mono. Jairus tata, we wish you all the best as you mourn your mom. I am told you are very close lakini na benseriyo no enjo ndigereri igona abentakana bwangu sana iga naona kwambwekanire igotolera bono you are a strong man, please keep on walking. Tiganti gerabwo monga berenge ndenti ndeke magokoro nje na murenda nkamutugekera ntachi etio omwando anabarese gusira ogomoko ngabedaminyo kengo yumwando yumunambwangu ngende noro mwanganjeire mbuyamono ngonyoraga ngore ligabana maragoba ni motebinga ntwaika mbuya mwatorisiibwa na ende mbuya mwarora onte byango cha ndente getoro kiaye jegishiringi emerongebere 20,000 na nje na mentakane gake gochiri bukomi chonsi 30,000 nabuchira konya asigete Jairus as you mourn of your agatabale
Na ende tuigen tinga ka kartoko na intugoro ntumla namonere. Thank you very much and God bless you. Thank you so much, Your Excellency.